Labias is stepping. Wow. Hi. Hi. More moments later. Magandang hapon, mga inday. So, ayan. Kakarating lang ni Dudong galing tennis. Ako natulog, si Sabi natulog din. Pero gising na. Kinuha ni Dudong sa taas. Hi. Goedemiddag. Hi, Liefie. Wat heb je schoenen aan doen? Hi. Wat ga je mee naar de boerderij? Heb je lekker geslapen? Ja. Ja. Kijk aan. Papa. Nog slapen? We zijn niet mee naar de boerderij? Naar de koeien? Ook. Wie? Papa. Mama ook? Mama, oh. Nee, zei ik. Kagigising ko lang, nakikilabas si Dudong. Hi. Kiss mama. Kiss mama. Nee. Ja. Jij ook? Slapen? Mama. Bye, mama. Alis kami muna mga inday. Come. Where's your schoenen? Schoenen aan? Nee. Mama, liggen. Dapat ay babalik siya pag sleep. Later. So, ayan. My gosh, dali-dali. Kasi malamig. So, ayan. Dali-daling magja-jacket. Inaantok pa ako. Kaya lang, ano na kasi, mga 4:10 na, dito kasi mabilis dumilim. So, mamaya mga alas 5, didilim na yan. Kaya sabi ni Dudong, lakad na daw kami para maliwanag pa. And, ano lang naman namin si Savi na makalabas-labas. Alam nyo, may jacket akong pangbuntis dati. Kaya lang, nung bagong panganak kasi ako, nakatatak na sa isip ko na ayaw ko nang mabuntis. Kasi nga, di ba, bago ang ano ng experience. Ngayon, di ko na alam saan. Kasi di ba, naglipat bahay kami siguro na nasama sa mga inano namin. Itinapon na. Meron kasi kaming tinapon yung mga hindi na susuot. Nag-ano na si Luli. So, ayan mga inday, we're going to, tinatawag dito na Kinder Boerderij. So, yan, may mga, pang mga bata siya. May playground, may mga animals, iba't ibang klaseng animals na pang farm. So, ayun. Sa hindi ko na video, kasi sabi ni Savi, kanta daw kami. Tapos, ayan, pinakanta ko siya ng Bahay Kubo. Bye na. Ja, bij Kubo. Kom. Hi, hi. Bij Kubo. Kubo. Nee. Nee na. Morgen. Morgen? Bukas daw. Bukas na daw siya kakanta. Bahay Kubo. Nee, man. Kijk. Uitje. Kaya ka to? Niloloko mo ako eh. Bahay. Popo. Kijk. Monty. Laat me toe. Say. Sigma. Aduh. Sita. Ah, okay. Alay niya? Sita. Aduh. Ja? Bijna. Hi, Sabi. Knap jongen. He doesn't want me to join. Goed hoor jongen. Knap ha? Knappe jongen. Ja. Knap. Mamaya nga pala mga inday, pag uwi namin sa bahay, since kakapanood ko, actually napanood ko na siya nung previous days, tapos binalikan ko uli yung
Tagalog challenge ni Loli's family. Ayan. Itatry ko mamaya Tagalog challenge. So magtatagalog ako pag uwi namin sa bahay kay Savi. Ayan, sana maintindihan niya. I hope Savi will understand and we will also. I will do the Tagalog What do I do? challenge later in the Not let house. me. I will do it. I only know one. Mahal kita. So, ayan, sige, si Savi na lang. So, I will do it to Savi, Tagalog challenge. Yes, Ayan. sabi. So, ayan, nandito na kami mga Inday. So, ayan, aliw na aliw ako kay Jessica kasi napaiyak siya. Hindi niya maintindihan yung mama niya sa kakatagalog. So, tingnan natin anong reaction ni Savi mamaya. Buderay! So, ito mga This is a Inday. Buderaya. Balot kami mga Inday kasi medyo malamig. Tsaka malamig siya na may hangin. Kaya ayan si Buntes, giniginaw. Oh, it's dicht. Wow, alam niya magbukas mga Inday oh. Dankjewel. Dicht. Pas op met je hand. Ayan, si Savi lang ang bata. Kami lang ang tao. Mama is er ook. Mama, ook? Mama, Okay. daar. Here. Woo! Hey, 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 Mama, springen hier. hey, hey, hey. Goed zo. Hier, love. Mama. Ja, mama ook. Hey, daar ligt hij hoor. Hier, go mama. Go mama. Kom maar. Nee. Hey. Ah. Yeah. Oh, pas op. Ja, je bent mijn zoon, jij kan alles. Oh, pas op. Goed zo. Hi. Hier. Hi. 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 Hoi. Hier. Hi. Oh, mama hier. Mama is van hier. Zeg maar. Hi. Hi guys. Hi. Hi guys. Musta? Mustaka. Eh? Woe! Bijna. Mama, Ja, Bart. Kabayo. papa, 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 kijk, papa. Nee, dat is koe. Dat is koe. Ja. Dat is een paard. Oh, Wil je erop? nee. Voorzichtig, daar gaat hij. Oeh. What is the face? Ik ook. Oh, kijk. Oh my gosh, ang laking tao na. Dan mama. Nee. Mama op het varken daar. Hah, ewan ko sa'yo, Dada. Soon after. So, mga Inday, kakarating lang namin. And, Tagalog Challenge will start. Ayan, magsisimula na ang Tagalog Challenge ko kay Sabi ngayon. Ik wil er net gaan liggen. Gusto mong mahiga? Kan dat met haar nou? Ponky ponky. Sabihin mo, oo. Oh. Oh. Is meestal bij Valentine. Oh oh. Oh oh. Watch out. Sabi,
Ayan, isusot ni Mama ang medyas. I just want to have my rest. Sabi, halika, isusot ni Mama ang medyas. Hinag. Bakit mo? Ayun, pagod si Papa. Kailangan ni Papa mag-rest. Oh my God. Yeah. Sabi, sorry. Sorry. Ay, sorry. Ay. Sorry daw, sabi ni Papa. Nagtampo siya sa papa niya. Sorry. Halika na, isusuot na ni Mama ang medyas. Ito. Oh! Sabi? Ito na nga sinasabi ko. Baka pareho to ni Jessica, iiyak. Kasi hindi naintindihan ng mama niya. Sabi, gusto mo maglaro ng football? Kunin ni Mama yung bola? Kunin ni Mama yung bola? Tingnan mo, kunin ni Mama bola? Yeah, halika. Kunin ni Mama? Halika, suot mo na medyas. Halika, upo ka dito. Upo dito, suot mo medyas. Kunin ko yung bola para mauto ko. Ay, andito na yung bola. Halika, upo ka muna dito. Suotan mo Mama medyas, ya? Halika na, dito. Ano? Yeah, halika, halika. Gatas? Gusto mo gatas? Gatas? Inom ka gatas? Oo nga, gatas. Halika, halika. Halika, kuha si Mama ng gatas. Para akong tanga. Halika na. Halika. Kukuha mo gatas. Gatas. Sabihin mo muna, gatas. Halika. Halika, gatas. Kuha Mama gatas. Gusto mo gatas? Yes. Yeah, sabihin mo muna, hello. Hello. Kumusta? Kumusta? Tatay, nanay, kumusta kayo? Inom ka gatas? Inom ka gatas? Ha? Inom gatas? Okay, halika. Kukuha Mama gatas. Kukuha ko Mama ng gatas. Ang hirap pala ng challenge na to. Para akong ano. Para akong uto-uto. Halika, hawak mo to, hawak. Ay. Ito? 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 Ako, hawak mo, hawak. Mama, kukuha ng gatas. Ito, gusto mo? Hawak ko na. Yeah, hawak. Ito gatas. Ito. Ito na. Hawak ka. Come on. Yeah. Malak. Ito. Okay, hawak. Ito gatas, oh. Yeah. Okay. Hawakan mo to. Hawak. Yeah. Okay. Yeah, come. To. Lalagyan ni Mama ng gatas. Ito gatas, oh. Ito din. Gusto mo? Saan? No. Okay. Oh, ayan. Gusto mo pa? Isa pa? Yeah, isa pa. Isa pa? Sabihin mo, isa pa, Mama. Papa.
Sabihin mo isa pa. Papa. Isa pa. Papa. Ay, yung isa pa niya, papa. Ay, naku. Sarap? Sabihin mo, sarap. Masarap. Masarap. Wala nang gatas. Mama, hindi ka nabibigyan ni mama ng gatas. Masarap. Sabihin mo masarap. Memek. Masarap. Memek. Gatas. Gatas. Isa pa? Isa pa gatas? Ya. Sabihin mo isa pa. Mayroong mapa. Ha? Mayroong. Sabihin mo isa pa gatas. Sabihin mo ng gatas. Gatas. Dami yung Ama wala na. Ana na na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Sabi mo na isa pa gatas. Isa pa. Wala. Wala. Isa pa. Isa pa. Gatas. Sabi mo, kutso. Ayan naman pala eh. Isa pa. Siapa? Isa pa. Siapa? Isa pa. Memek. Isa pa. Memek. Gatas. Gatas. Isa pa. Papa. Isa pa. Ga. Isa pa. Gatas. Ayan. Ano sabi mo? Salamat. Sabi mo salamat. Muna. Ayan. Salamat. Sabihin mo na salamat. Salamat. Tinalukuran ako. Pero in fairness, sumunod siya sa gatas, tsaka isa pa. Masarap. 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 Gatas yan. Gatas. Gatas. Uy, huwag sigaw ha. Si Sabi, uhaw. Uhaw ka? Heb jij na de feestdagen een cadeau over voor een ander kind? Laat het cadeau in Sabi. de verpakking. Download de gratis verzendlabel en geef je pakket mee Uy, aan pakketbezorger. kunin mo nga yung medyas mo. En post een locatie. Sabi. Dan ben je bij een jarig kind dat het thuis minder krijgt. Zo maken we samen een mooi. Uy. Uy. Sabi, tulog. Wala, tulog Sabi. Ay, wala. Ayan, yan na lang muna. Sabihin mo, upo. Upo kay mama. Ha? Yeah. Galing-galing. Upo, mama. Oh, cookie. Ayan, si Sabi, umiinom ng gatas. Sabihin mo, gatas. 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 Nanay. Otetes. Gatas. Sisamag. Masarap. Nanak. Masarap. Nak. Nanak, mama. Nasamag, mama. Nak. Yeah. Gatas. Nanak. Gatas. Nanak. Gatas. Mais. Gatas. Nanak. Gatas. Nanak. Mama. Mama. Sige. Suko na ako mga inday. Hanggang dito muna yung challenge ko. Hindi ko mahabaan. An hour later. Dudong is ayan, nagbabalat siya ng egg mga inday. Ayan, si Sabi kinukulit ang papa niya kasi gusto niya magkukulit pa rin sila. Ayan, tingnan natin yung niluluto ni Dudong. Ayan, chuk 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 chuk.
curry. Pero sabi ko sa kanya, wag chicken na. Kasi hindi ko alam ba't bumabalik talagang sikmura ko sa chicken. Yeah, it's flour. Sabi, eerst we gaan eten. Popo. Uy. Kom, eerst eten. Ayan, prepare si Dada ng food namin mga Inday. Tingnan natin. Parang masarap. Love Align Klein niya. Ja, sabi, hè? Oh yeah. Is it not too spicy? Ja. Jenna, doe even fijn snijden deze. Yeah, mamaya. Kain mo na. Eerst eten. Sus! Kawawa naman ito walang kalaro. Even snijden voor zaken? More moments later. So, ayan mga hindi katatapos lang namin kumain and actually. Ayan. Ayan pa yung mga hugasan ni Inday. So, hugasan ko na lang siya manual. Hindi ko na siya lalagay sa dishwasher kasi kunti lang naman. Parang ngayong gabi lang. Sayang naman kung, di ba, i-open ko. Sayang kuryente mga Inday. 3 hours yun nag-aano. So, ayan. Before po natin i-end yung video natin for today, magsha-shoutout muna si Inday. And, ayan, unahin natin i-shoutout yung pinaka-latest na nag-comment sa mga video natin. Ayan, unang-una si Sir Lito Celeste Vega. And si Pamphilo Flores, hello. Ayan, kababayan ko taga Samar, as in magkaano lang kami, magkakapit-bahay lang kami. Malapit lang yung bahay nila sa amin. So mupay nga gabi na didi haamon. Feeling ko kaagahon na iyo, mapingang kaagaon nga daha iyo. Pamphilo Flores, salamat. Hani mo pag-subscribe. Rena May Castronuevo, again, shoutout sis. Nathan Katams, ayan yung ginagamit ni sis Jennifer Fernandez. Shoutout sa'yo sis. We are visiting. Ayan, waray din to si, ayan, taga Paranas, diba? Day Ruth. Po Bring Bisaya TV, shoutout again, Melissa de Dios. Ayan, si Ma'am Alma Mendoza, sabi niya, been weeks na di nakapanood ng vlogs, missed you. Ayan, we also miss you, Ma'am Alma. Lorna Monticelio, shout out sis. Nanette Bandico, shout out. Marilyn Villanueva, Bel Coramuri, ayan, shout out. Ang kapal ng snow dyan sa Japan, sis. Cherry De Los Santos Murphy, shout out. Before I forget, shout out to Divina of yung channel niya is They Call Me Vina, kasi palagi yan siya sa premiere ko, kaya lang hindi ko na siya shout out kasi nagbibase ako sa mga nag-comment. So before ko makalimutan, Dai, shout out Dai. Pinay Moms Vlogs, sis Tara, shout out sis. Victoria Camero, shout out. Ayan, si Manang Abel, shout out again sis. New vlogger from Netherlands. Emelda Ben Shushan, Sheila's Vlog. Nida Luzoriaga. Sino pa ba yung nagpunta sa, ayan, Team Lash. And, ayan, sa nanay and tatay ko sa summer, shout out. So, yun na lang muna for today. And, I hope na gusto niyo yung video namin for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe to our channel. And, pakihit na din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, manonotify kayo. Till next time po. Bye!